Çok rahmat. Orunduklardan orun alыңыздар. Assalamu alaikum. Bugün saat 3'te Koçkorakı'da Adakan Madumarov bilen joluguşуу olmak edi. Ben sizler bilen joluguşууга geldim. Terus. Alғашқы сөз, ойындар мырзалар, ағайын туғандар, көңіл бұрыңыздар. Алғашқы сөз, Қырғыз Республикасының президентіне талапкер Сооронбай Жээнбековтің ишеничтүү өкүлү Кабытов Талантбек мырзада. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Жергебизде Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков биздин жергебизде. Сооронбай Шарипович сиздер менен жолугуп, өзүнүн программасы менен тааныштырганы турат. Андыктан мага Сооронбай Шариповичтин өмүр баяны менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Жээнбеков Сооронбай Шарипович 1958 жылдын 16 ноябрында Ош облусунун Каракулжа районуна караштуу Телман айылында туулган. Эмгек жолун 1976 жылы Ош облусунун Өзгөн районундагы Ленин атындагы орто мектепте орус тили жана адабияты мугалим болуп баштаган. 1983 жылы Скрябин атындагы Айчарбай институтун аяктап, зооинженер кесибине ээ болот. Зоотехник, башкы зоотехник, совхоздун директору жана колхоздун башкармасы болуп 16 жыл чарбада иштеди. 1995 жылы бир мандаттуу округтан Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланат. Ушул жылдан тарта Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик ишмердиги башталган. Ошол эле жылы КСДП партиясынын катарына кошулуп, Алмазбек Атамбаев тарабынан демилгеленип, түзүлгөн Кыргыз парламентиндеги алгачкы реформа депутаттык фракциясынын курамында иштейт. Баса белгилей кетчү жагдай. Шайлоочулар 3 рет 1995, 2000, 2005 жылдары ишеним артып, бир мандаттуу округтан Жогорку кеңештин депутаты кылып шайлашкан. Депутаттык ишмердигине Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин төрага орун басары, агрардык маселелер боюнча парламенттик комитеттин төрагасы болуп иштеди. 2007 жылы Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаевдин өкмөтүндө айыл чарба министри болуп дайындалган. Бул кызматтан кеткенден кийин КСДПнын курамында саясий ишмердигин уланткан. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин Ош областынын губернатору болуп дайындалат. Бул кызматта 5 жылдан ашык иштеди. Ош шаарындагы улуттар аралык кабыл урматтуу кыргыз эли, урматтуу чоң казаттын лидери Максат Мамытбек, Сыймык Жапыкеев жана Канат Хасанов, силерге кандай? Жакшы турасыңарбы, саламатсыңар? Биз да ошо чоң казатты угуп, ушу кандай болуп кетет экен деп ушул жакта турабыз, айылда. Мен Каракулжадан болом.
Prezidentin жердеши. Birinci prezident boyunca aytıp koyayım. Bul degen korrupsiyadan başlayayım dediler. Жақшы dile dayın yok. Korrupsiyаны mına siler başladılar. Emin şu soranma eğer ruksa silerge jardam berse bolot. Men özüm oşo Karagılcadan bolam. Janagı Cumaliyev деген neme? Ya bunu hem çının aytkanda Kırgız'ın bir makalı var da kız bozup enesin korkutat degende. Bul gayra oşol bolup atıptır. Sizlerdi sotqa berip. Ya bul beti жоқ eken bunun. Bul eğer akıllı olsa oşança mülk baylığın Han saray, firma, bazarların elgele ötkörüp berse olmak ökmötkö. Men de uşunday nefsim yaman kişele, nazarım at kişele. Hem uşunday bolup kaldı dep öz günösün moyununa alıp ya bul gayra silerdi sotqa bergen kanday ne degen bul? Bunu kanday düşünse bolat? Ya gayradagı sportsmen balları da alparıp algan deyt. Ya bu alballar menen ne kılat eken al? Je özün korgop kalap eken. Je eldi uruşturgusy kelip atam. O jalpı Kırgız eli turady al çoңго zatda. Ya silerge şu biz rahmat aytabız, Kuday koldosun birinci. Anан артыңарда el koldoydu, el al jön turbayt, el akkan su deyt. Kırgızstanın başından öttü koy kanca topolon revolüsiya. Akayip menen Bakiyip kaçıp ketti. Men janağı soranmay yerdeş prezident dile oylonsa bolmak, şu serge jardam berip. Sadır Japarov jadat Agzerinden. Emi bayqap turabız hem kanday bolat, ne bolat. O silerdi türmege tıktırıp ele biz karap oturbayız. Kaysi birin kamaydı, şu Kırgız karapayım eldin bärin kamayı. Ya biz özümüzse bu jakta silerdi oylanyp başı orup jan kaşayıp atat. Silerdi sotqa berdi dese. Eğer akıllı olsa Cumaliyev bunday başın oңдоп işletip kayra arızını alış gerek. Bet tırmalık kılbay. Kırgızın sözü var, bet tırmalık al. Uğuru toygonca jep, ölgönçe karganat bolboy. Kança elder, jaşlar kvartirada yaşavat, bir komunat viremenге sala albayt. Ol Cumaliev'tin kavarına biz ilgerle biletilip. Anam bu kayaka jogolup ketti dese, bu görse kılmayıp parlamentde oturgan turboy. Oturup alıp, dünya mülk çoğultup, Jallavat'ı talkalap, Jallavat'tan da adamlar çıkıp atpay. Cumaliyev boyunca, oşonum ne bu? Bu adamların ne oyuncuk bu? Adamlar bu ne adam görünbeyle
Макул балдар, жакшы калгыла. Ийгилик каалайм силерге, ушу Кудай колдосун.